Sveti apostol Akila, jedan od 70 apostola, kao Jevrijin živeo najpre u Italiji sa svojom ženom Priskilom. Kada car Klaudije naredi te se svi Jevreji proteraju iz Rima i Italije, tada se Akila preseli u Korint, gde ga apostol Pavle prvi put upozna i osta u domu njegovu 1.5 godinu. Krsti njega i ženu njegovu. Govoreći revnošću prema veri Hristovoj, Akila i Priskila otpratiše Pavla do Efesa i pomagahu mu u delu njegovom apostolskom. Iz Efesa napisa Pavle prvu svoju poslanicu Korinćanima, u kojoj pri kraju kaže: "Pozdravljaju vas mnogo Akila i Priskila s domašnjom crkvom svojom." Po smrti cara Klaudija bi dozvoljeno Jevrejima da se vrate u Italiju i Akila s Priskilom se vrati u Rim. Pišući potom poslanicu Rimljanima iz Korinta, apostol pozdravi stare prijatelje i satrudnike svoje. Pozdravite Priskilu i Akilu, pomoćnike moje u Hristu Isusu, koji za dušu moju svoje vratove položiše, kojima ne ja jedan zahvaljujem, nego i sve crkve neznabožačke i domašnju crkvu njihovu. Docnije opet vidimo Akilu u Efesu, gde deluje zajedno sa svetim Timotejem. Okovan u Rimu piše Pavle Timoteju u Efes: "Pozdravi Priskilu i Akilu." Kao episkop Akila mnoge krsti i verom prosveti, idole skruši i hramove sazida, sveštenike postavi i pronese među ljudima slavu Sina Božijeg vaploćenog. Najzad bi ubijen od ozlobljenog neznabožaca i preseli se u carstvo Hristovo. Prepodobni Elije, monah misirski iz 4. stoljeća. Iz rane mladosti posvetio se monaškim podvizima u pustinji, tako da je životom svojim i moćnim čudesima izazivao divljenje i monaha i svetovnjaka. Iako je begao od slave ljudske, nije se mogao sakriti. Imao velike borbe sa prelestima đavolskim, naročito za vreme dugotrajnog posta. Đavo mu je predstavljao čas med, čas krasne jabuke, ali se on nije dao obmanuti. Prozirao je u srca ljudska i pogađao svačiju strast i svačiju pomisao, ne zbog toga da bi pokazao svoje tajinstveno znanje, nego da bi ljude ispravio. Rasuđivanje. Hrišćani se moraju oklopiti protiv sablazni ovoga sveta. Oni moraju biti oklopnici protiv svih udara i svih iskušenja, tako da se svako zlo od njih odbija. Oklop se ne stvara za dan ni za dva, nego se brižljivo i trudno kuje dugim vežbanjem. Šta vredi sva naša vrlina ako podlegnemo prvoj sablazni? Govoreći o tome, sveti Grigorije Niski navodi primjer sa nekim majmunom u Aleksandriji. U Aleksandriji, veli, neki veštak naučio majmuna da vrlo okretno predstavlja igračicu na bini. Posetioci pozorišta hvalili su majmuna, koji je, obučen kao igračica, igrao po taktu muzike. No dok su gledaoci bili zauzeti posmatranjem za njih tako novog prizora, neki šaljivdžija htede da pokaže svima da majmun nije ništa drugo do majmun. Dok su svi klicali i pljeskali veštini majmuna, šaljivdžija vele: "Baci na binu one slatkiše koje majmuni naročito vole." Čim majmun smotri te slatkiše, on zaboravi i igru, i pljeskanje, i skupoceno odelo, i jurne sa šapama na slatkiše. I kako mu je haljina smetala, on je počne noktima cepati, starajući se da je zbaci sa sebe. I mesto pohvale i divljenja nasta kao kod gledaoca smeh, jer se kroz pocepanu masku igračice pokazao majmun. Sozercanje. Da sozercavam pravednu kaznu koju Bog posla na Koreja, Datana i Avirona, i to: prvo, kako ova trojica uzbuniše narod protiv Mojseja i Arona i potražiše da svi budu vođe. Drugo, kako se otvori zemlja i proguta Koreja, Datana i Avirona i ostale s njima. Treće,
kako zemlja tela guta duše svih onih koji telesno misle i misleći tako bune se protiv zakona Božjeg. Beseda o tvrđi vere. Branite se od njega tvrđom u vjeri, znajući da se takova stradanja događaju vašoj braći po svijetu. Najglavnija tvrđa duše čovekove, braćo, jeste tvrđa vere. Na tu tvrđu đavo najjače napada svima strelama svojim i svima lukavstvima svojim, jer zna duh nečisti i zlobni da kad tu tvrđu razori, zarobio je dušu ljudsku zauvek. Zato se apostoli sveti moljahu Gospodu, dometni nam vjere. Pomolimo se i mi, braćo, svaki dan, da nam Gospod dometne vjere, da nam usili i ukrepi vjeru našu. Zmija najviše čuva glavu u opasnosti, zato ju je sam Gospod nazvao mudrom. Čuvajmo i mi tako glavu našeg duhovnog života, a to je vjera. Ništa u svijetu ne može zameniti veru u Boga, ni filozofija, ni nauka, ni bogatstvo, ni slava, ni sav svet s kraja u kraj sa svima prolaznim prelastima svojim. To đavo zna, zato najviše i napada na vjeru našu, navodeći sumnju na nas, kolebajući nas, zbunjujući misli naše, uznemirujući srce naše. Pa kad đavo zna da vera glavna stvar, tim pre treba mi to da znamo, jer zbog nas Hristos siđe na zemlju, zbog nas postrada na krstu, nama predade zavet spasonosne vere. A veru ne možemo ni utvrditi, ni uvećati, dok kroz stradanje. Zato mnogostradalni apostol Petar i veli, takova stradanja, kao i vaša, događaju se našoj braći po svijetu. Iz smernosti apostol ne govori o svom stradanju, nego govorio o stradanju naše braće po Hristu. Zajedničari vere, zajedničari su i stradanja. Ne trpite samo vi, braćo, za veru pravu, nego trpe i ostala braća vaša iste vere. To neka vam blaži muke vaše, no najviše neka vam blaži muke prvenac u stradanju, sam raspeti Gospod naš Isus Hristos. O Gospode Isuse, stradalniče nad stradalnicima i pobedniče nad pobednicima, dometni nam vjere i ukrepi nas silom blagodati Tvoje, kao što si ukrepio apostole Tvoje svete. Tebi slava i hvala vavek. Amin.